Hello, tukin zing chu Tiffin. Nau pang Tiffin. Kalau dah lenga hi cholom chinen top ania hi butter bean chum top ani. Chuan momo hi chicken momo ready made ania mayonnaise ne na han tui chi top combo fu tak ani. Nutella ania hi dark soy sauce chi chicken powder purun var purun sen so thing tenena kan. Chuan hi ain ang hi vok sachin ka pai do ta hi pai ni chuan hi anau te Nutella le momo le bean noya kwan cho chi chom top chuan hi tomato sauce kada sak bok ani chuan apa hi roti banenia hi po vok sachin chuan chana le chana hi pickle kanya beans tang zong hi ani tukin an Tiffin chu samuel le ke wain chu kan chol ani. Hello, good morning. Thole ni tuk no pang ho Tiffin. Hi isa ka Tiffin. Bok choy. Garlic puron var kananya chole chinom. Chicken nuggets, alu chop panya alu chop tile makhan alu chop ang tu kha kan rota artui le corn flour kan cha pala khan chuan breadcrumbs kan ta la te la kan kangani. Zong hi ni sandwich hi carrot purun sen zitlom chini tlem chi tlem le mayonnaise chop palanya chuanin i sliced cheese le kan tel boka artui butter ne kan kanga chuan chu ka tel boka chuan changthop hi ka phelma khan butter ka tat vek a chona kara thili ka da chawani. Hello, good morning. We're into Wednesday. Tuk anile Tiffin siam te. Masabira no pang Tiffin kha. Tiang Tiffin ka siam hi chen ka join wangin hi chang ang chi ang chau hi chuna in pai tir. The I den ne du chon hi tukin zinga an breakfast burger na bang ania ka pai tir le ni asan pa siam lawin. Chuan hi pakora artui mai chum le cho chin na hlom achunga hian peri hi a ute artui mai le kora ma kon cho le chi ani a pa ve thung hi beloi le bokbon bu nen ka bu chiara hi chu ka pickle sem khania cho ania artui hi vok sachin limin tlaya kan ple chuan chingania chuan mai steam chuan hi pakora kha kati te sakane olang ka tia hi kan funo kha de le tha samuel le ke wain chu an keng don lawa tang chong hi tu pin na Tiffin lo ni le ta ani. Hello, good morning. Tukin chu Thursday. Tu kalau ni le ta hi Tiffin to ani saka pasta cheese pasta ready made ang kanya hi alu matar paneer dania te po katla kani purun sen purun var so thing tomato kan ma chuan masala chi shang hi pakora chuan lettuce hi apa nia hi pickle ka vishal pickle ka chuan marcha hi pai le don ni ei zo to bottle khata pai to chuan hi kanula nia hi kanula te ho te ni lettuce si andu khopa. Hello, zirtop tuk an Tiffin ronda turkania amai rot chu hemini hian karmasa khan an study leave awangin an chola
tuna karon ti lan hi ama an pai ani karon ring top mai alaron da chong lawa pasta an paya hemi tum hian anoya khwan chole chi an pai boka chuan achunga hian peri peri te kan phula chuan apol tiffin a khachuanin alu bhujia te kan da bok ani chuan arsakan hi kan chan te saka kan da tel bok ani hi apa tiffin ania achunga hian inge kan da kha ka she to lowa Doritos sauce ka pai tir tel boka hemi tum hian anu Doritos sauce khan ati tui pha alu tuk atia alawin rem phian anyang pasta hi hete han soi mai ai hian video toite te kalo lakna a oma chu kalo da don nia pasta hi vishalami ka manga ka chum min no khan tihan white sauce ka siam le a chuanin macaroni cheese tenen tihan ka pol ani white sauce ka chu butter mediama ka ura purun var norsum ka zuthlaka chuanin black pepper nen chuan maida chokoi kha katel bok ani chu mediam tek ur chera katakhan he ka pasta min sa kha ka zuthlak ani chi te le enge seasoning chicken powder kan ti te kha kan tel boka chuan hi pizza seasoning kha ania ka tel boka arsa hi kakanga chu takte ten ti han ka chan te le a ta hian ka tel le bok ani ti zong hi kar khat chunga tiffin idea karon ti lan thei chu lo ni ta se kan video te min thir saka kan lo me